Соборной мечети Акмесджита шумной и многолюдной. Сегодня впервые здесь совершают праздничную молитву по случаю Ораза Байрама. Сотни мусульман спешат на Байрам намаз. Многие приехали из других городов специально, чтобы помолиться в новой мечети. К началу намаза зал Джума-Джами ожидаемо заполнился. Намаз провел муфти мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев. По традиции праздничная молитва состоит из 2 ракатов. После окончания намаза мужчины поздравляют друг друга с праздником. Сегодня для всех мусульман радостный день. Ораза байрамын хайырлайым. Мына бүгін топлаштық біздің Қырым-Бетанны Балабан Минарет жамисіне пек қуанчым бүгін халқымызға қуанч. Onun için mabet olarak hepsi yaramay geçip gitsin. Betanımıza yaşamaklar kısmet etsin. Çokça bekledik. Bugün benim için bir de millet için büyük bir böyle bir kuanış bir gün. Çok gururlanam millet gelgen için. Adamlarını korup, tuğanlarını korup bir de beraberlikte böyle milletmen namaz kılmağa benim için gerçek çok bir önemli bir şeylerden birisidir. Mahsus bu camide gelmek istedim. Bütün halkım hayırlayım Orazа bayramdan. Bayram mübarek olsun, bereket olsun. Adamlar şenlensin, kuvansınlar. С папой, его с друзьями. Сделать намаз. Bayramga голосом. Bu bizim halkımız için gerçekten bek mühim bir vakıya. Bunu asırdır bekledik. Bayram namazından çıkandan son o kadar kişiмен birleşip tuğanlarman soysup bunu bir vakıyaman karşılamağa gerçekten bizim için bek kuvvançlı bir gün oldu. Sınıfdaşlarımla beraber, dostlarımla beraber yanı camiye geldik, baktık, çok beğendik. Bütün bizim Kırım Tatar halkımızna ve bütün Müslümanlarımızna Orazа bayramından hayırlanmayı isteyim. Я родом из Кыргызстана. Здесь мы вот земляки, все по работе. Біріншіден барлықтарды şu бүгін Ораза айт майрамыңыздармен құттықтаймын. Барлығыңыздарға үй бүлелік бақыт, ішінде солық, майрамдарды көп тасойлық, чоғылойлық, бар олойлық. Пришел со своими судакскими друзьями, настроение очень хорошее, вот прям когда зашел сюда, эмоции вообще переполняли меня. Ораза байрам хайырлы болсын. Всех, кто смотрит, всех, кто видит, всех близких, всех друзей, с которыми я пришел, всех, кто здесь находится. С праздником. Из мечети мусульмане спешат домой, к семьям, где их уже ждут накрытые столы и традиционный праздничный кофе. Ораза Байрам будут отмечать в течение 3 дней.